Reka nongere mbasuhuze ndetse mbahe ikaze ku makuru mashya Plus, tukaba tugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butumwa bukomeye Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashyize hanze, aho yagaragaje ko yaganiriye na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, uyu ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse Emmanuel Macron akaba yasobanuye ko yashishikarije Tshisekedi kuba yakubahiriza ibikubiye mu masezerano no kugira ngo abe yakomeza kugaba ibitero byinshi ku basivile ndetse no kuri AFC-M23 nyuma y'uko bari baramaze no gushyira umukono ku masezerano y'agahenge ndetse n'uburyo kazagenda kubahirizwa yaba mu guhanahana imfungwa ndetse n'ibindi. Gusa mbere gato y'uko dukomeza nongera kukwibutsa gukanda subscribe, ni ubutumwa ndetse akaba ari n'ubufasha bukomeye cyane ubuduhaye, twereka ko ibyo dukora mubishima ndetse inkuru zacu zikazajya zikugeraho mu ba mbere. Tugarutse ku butumwa Emmanuel Macron, uyu ni perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, yaganiriye na Tshisekedi. Uyu Emmanuel Macron yavuganye na mugenzi we uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amumenyesha ko ashyigikiye ibiganiro by'amahoro biganisha ku iyubahirizwa ry'ubusugire bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Emmanuel Macron yasobanuye ko ikiganiro cyabaye ku wa 31 Gicurasi 2026, aho bombi barebeye hamwe uburyo icyorezo cya Ebola kiri gukwirakwira mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bemeranya ku bufatanye bwo kukirwanya mbega bafatanyije. Uyu mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yasobanuye ko banaganiriye ku bukungu, ariko nanone banagaruka ku mutekano wo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, agaragaza ko Ubufaransa bushyigikiye cyane ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera mu Busuwisi bihuza AFC-M23 ndetse na leta y'iki gihugu cyabo. Mu magambo ye yagize ati, twanaganiriye ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa bushyigikiye ibiganiro by'amahoro kugira ngo ubusugire bwose kandi bwuzuye bugaruke mu gihugu hose. Uyu Macron na Tshisekedi baganiriye mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa n'ihuriro rya AFC-M23, by'umwihariko mu duce turimo teritwari ya Masisi ndetse na Walikale, no ku Banyamulenge bari muri komini ya Minembwe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zifatanyije n'iz'u Burundi, umutwe wa Wazalendo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, bakaba bagaba ibitero birengagije amasezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar mu mwaka ushize, ndetse n'aherutse gusinyirwa mu Busuwisi ubwo bimuraga ibiganiro bitewe n'umutekano muke wari urimo kubarizwa hariya mu burasirazuba bwo hagati kubera intambara ihuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko igisirikare cyayo mu rwego rwemewe n'amategeko y'igihugu gifite uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwose mu kwisubiza ibice cyambuwe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ubwo akaba ari ibice kuri ngo bigenzurwa na AFC-M23. Iri huriro nanone rya AFC-M23 naryo rigaragaza ko nk'umutwe wiyemeje kurwanirira abanyekongo b'inzirakarengane bicwa n'imitwe y'ingabo zirimo iza leta, rifite uburenganzira bwo kubarwanirira no kwirwanaho rigasenya ikibi aho gituruka, mbega ryiteguye kuba ryahangana n'abagaba ibi bitero, ubwo ni abasirikare ba leta ndetse n'imitwe bafatanya. Nubwo rero impande zombi ubona ko zifite gahunda y'imirwano nk'uburyo bwo kugeza ku mahoro, imiryango igiye itandukanye mpuzamahanga yo igaragaza ko ibiganiro byonyine ari byo byahagarika iyi ntambara imaze igihe kirekire ihanganishije leta y'iki gihugu ndetse na AFC-M23, bityo ko impande zombi zagakwiye kubahiriza agahenge zikanabonera aho gusubukura ibiganiro ziba zigenda zitera ishoti mbega zisa naho zitabishyizeho umukono zibishaka, ubona ko impande zombi zabyirengagije burundu, mbega bikaba bisa naho batigeze bagana. Kandi subscribe, subire mu nkuru zitaha.